kardom karbing lo alo itu mission lang bo itu pini bangke dak tarabasalom APHRC atum mega rally lapang so meeting nang dunjo tum to da pen ada by troxy pen number non dak baji crazy aloman tum nang gilajo adu we 160 ba kilometer si tum bangal to Bagori constituency itum thelang PS pen si tum ke ba si non tum dak tarabasal per the hours tulun ya si bang so bidung na anta echeng me yuta Ini abang kena halo, apa cini yang saya halo? LSI Committee, apa alam itu kerja kita kerja ini Central Committee na melankan tanglong. Asis LSI Committee tuh mana lihat kiru pilo. Third abang kan CC Committee, Constituency Committee. CC Committee dong sepang tang tuh. CC Committee kapang tang tuh malo, adu ke dong ngai lo dong atu. PS Committee tuh pang rinai kado kabe. Latung lang dame cing tang. MSC candidate from Haflong, he is Mr. Daniel Andasa. Thank you, sir. Ilitum sarjai kathar. Hello. Lasin nang itu phan pini.
bangso ini tum kaca toy tu na candidate ini tu basong japo alang ni pan nang tum ando nang ke pacini pinil bangso mai jase mera makin hello kopi pasi itu non kiwang jilang MP election highway nang kogi kalau teh ini tum Karbi Anglong kedang Lapitem. Ini tuh kata toy tuh nuna candidate. Mate ning kata ceklong SLC. Ame thua ke hai sar jai katha alang li IS ita laben. Dima asoben. Social media Facebook long kata thang klong laben abarin. Dima aso MSC ake hai Daniel Anthasa pencenglo nili kadoi na menelo central committee abitung doan aphat lapena tu mahin pen kewan kedoan arrar aphat nili ke cheng si ke ka je song ka padri klo kardon nili non jeta last option lalo last fight lo kedam tan rusan sing ja kai hu ningkan troksi ke blojum pini ani bakar biangong asona songga punan klangkelan no naik lang kemala petante itu jai kat khasa hello jai kat khasa hello kar biang long pini 6 do long ka chini pjr long ka chini kai tu masar jai kat khar hello ke sofa na men thanang ji ke sofa long le putai thanang ji putalang si kini dia bang pini kar biang long major ali da ka avelan sini ke thanda badingelo pini ne ben ke nangli hem nangli dora tum hona jathan noi pini ben ke ne dai no ringlo so ke chera eban phulo ni dele ngol ji vai eban phulo protan de neta APSL che song ja po jai ka thama se bhut pinang ko busi nangli do nangli ra pa che thama nang ko ei la din ke thama pati gailo ni slogan hang ta thini ni pa jodi kapur jai ka Bang Joko Therapy, and we see that our policy never
kan alang lagi. Nasi presiden pun nanti adang lagi. Mereka kuat emosi tu langdi. Lalu haurekan MSC kan orang kita borbil kan, lalu organ di konstituensi kan BJP itu kaya, BJP itu. BJP itu lokal teror. Srimati Masing Narti, Mr. Robiran Rohan, Raju Rohan, doan sampai dakiran invasi nang demak papono. They join us from the BJP party. Lasi Congress BJP party itu pilihan ni lada. Alam itu ni tumang join tu mana? Ini tu masar. Jaya kat harta ni pada ekonomi na. Alam itu man kado BJP dah mana? Lasi tu masar mana ini papono. Oh, non mati lah tu. BJP yang sino lata. Emergency law, left. Six schedule law, left. Six schedule law, left. Tribal unity law, left. Tribal unity law, left. Jai Kathar law, left. Jai Kathar law, left. Emergency law, left. Emergency law, left. No to namaste. No to namaste. No to namaste. Attack long the big. Attack long the big. Emergency buy na nga. Emergency buy na nga. Emergency law, left. Emergency law, left. Jai Kathar law, left. Jai Kathar law, left. Tribal unity law, left. Tribal unity law, left. Six schedule law, left. Six schedule law, left. Emergency law, left. Arjap Lumpen, itu anak ipan perang masih dengan mo. Now I requested our President Sir Jai Kathar to stand and to show his face to the public. Anak hello, not upcoming parliamentary election. He will be contesting from Hills District. Anak hello itu my candidate lo, masih anak lepas. Katu esame, asal thank you man. Ini hari ini cara senang katu esame. Thank you, Jolo. Nasi pilih perkalan lipan publik.
nó là meeting cho tất cả em chỉ làm bộ rồi chứ muốn chết tông pick ăn số tiền của cái hai phố EPHRC dan hai bộ positioning thế đó sipin ya bilang tu keceng dia nak langsung buat atur tu perpilon dekat tu sampai pembitag me korban tu karno